Ale dunia na orang gi. Pada. Sesoki andi mobil, semelarat andi mobil. Mobil ni kata penting andi, sepenting numpak. Nggih Bu. Sampean entar kau leman entar kanton norok mobil, tandi mobil kek make tandi numpak. Nemu dimak ngampung. Loba apa buk untungan sampean sing ngampung cukup majer 10.000, tak usah mandi, tak usah mele bensin, tak usah mabecek, tak usah kir pikiran tak senggol terkep, tak usah. Ongke toron, tak wedruwed cek budu cek tompes mobil lah. Kan tak tahu maki mesin mati lah tak bacaan lah. Iki na bangki? Mun parno bisa saja untungan orang seh ngampung bon seandi. Beli mobil cek pun gelek kredit. Ton bulan mikir 3 juta. Di masjid beli bensin keluar di kantor hadirin. Keluar entar kah Madura. Nggih na bangki?